إن دخلنا حماك بحر أمان لا نبالي بالدهر والنائبات فليسدد سحامه إن قومي متى فوقك بشيء لجميل قدمته والعباد وهداكم إلى صراط دليل وهديتم عباده بصلاتي وهباكم سر الولاية واضحا لا ترون الإنسان يصفح نفسا يعمل سرا لدلال تشيطر إلا صار بعد الحديث غريب شخص مثله خالا جثى الحضرات ارتضى الخير من ظلال رجال أولياء أدلة ملكات سمت إرضى الجميع غير فخور بالعبايا وهذه نستبين فضل ونستغلين القلب إلا لهاتف الحرمات غيرة الإسلام وطريق البارد وادعوا ربا يجيب دعوة داء يمنع الذنوب والأثرات لم نرد غير وجهه ورداه ليتم الفلاح قبل الممات وعلى من بنوره اكتسب الدو جميع الأبرار أزكى صلاتي ما تغنى صاد ببيت قصيد لا أراني أكف عن زفراتي. فاتحة صلاة الفاتح. ñaagaade ceerno wadda barkinorde ɓesgu galle ceerno fofof e ñaagaade du'aaw jinnaaɓe maɓɓe ɓe mbaɗatnoo ni ɗum woni laawolnoɓe kamɓe fofof allah ceerno sadi duwaɓe yamirore ceerno wi bisimilla moɗon no moƴƴi dental ngal fofof ko ɓesgu ceerno kala ɗo ɓe mbaawi wonde e aduna hee o wi ononne oɗon jogii geɗal keeringal hakkunde moɗon e ceerno oɗon tinana ɗum oɗon gandana ɗum oɗon teskana ɗum ne alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah jab ziyara o yo Allah yettin faandare nde yo Allah moƴƴin jortoje ɗi yo Allah humtu haajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe meɗen Allah fofof yo Allah yaafo en fergite meɗen yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen yo Allah juunnan en sababu dendinɗo en ɗo yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah rokku en rewde e pele ceerno meɗen e ñemtindemo ko suuɗi e ko feeñi
بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه تبارك شيرنا من أسيرا بمودم بسم الله مولان yo Allah yobcerno e seeramɓe makko jogdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e dental he e tijaniyankoɓe he e julɓe he e leñol nelaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallama yo Allah rokku aafiya e rafiiji ɗi yo Allah wat e leydi he deejre e kawral e ndenka o waɗa ɗum e leyɗele julɓe fof sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'ani al-azim barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamin gondigal mon e ceerno e keerini ndi Allah waɗani on e ceerno ndi oɗon taskana ɗum no moƴƴe alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yob ceerno moƴƴere kanko e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an moƴƴo tedduɗo min jiima jiyamin min beɗiramani oyno min beɗiramani anne beɗiraɗamin noon ɗum woni laawol ngol sohlaji aduna ɗi fof e amen min celliraka ɓe jogii ɗanniɓe ɓe jogii yiɓɓe ɗanno haajuji fof min ngara onon ngoni kumtirgal haaju min ngulito on min kolla on ñaago duwaw ɗon laawol ngol allahumma salli bisimilla men وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ويوم نياغي الله yo Allah timminan en yotoji meɗen ɗi yotinon e ɗum ɗo e ko larteten hen ko yo Allah okkuyen ɗum barke Cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e barkeji mawɓe meɗen ɗan e fuɗɗanɓe e ndeɗo moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamina o wi en ndewi fele maɓɓe yettode wodani Allah o wi ina famɗi ko haalaka e ɗum ɗo o wi hunde fillittonde duuminde o wi ɗum ko sabu Allah
usakano jamanu uditiɗo o wi gandanɗa hoorema hunde fof no laabti aɗa wawi suɓade ko jiɗɗa wona a cuuɗaɗo haydara an welete cuɓa enen ko belaɗen ɗum ɗo cuɓiɗen ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah jaɓanen okka en yotoji meɗen o wiyen duynoman ɗo rowani yo Allah hokku en tawede ko arata o wi Allah jamanima en duwawu o hikka kadi en duyima yo Allah jamano en duwawu o rokka en tawede ko arata o jaɓana en dewe meɗen Allah ko ndewɗen Allah e lewru he e ko wona lewru ndu fof o wi yo Allah jaɓanen ɗum o wi fible meɗen tiiɗɗe ɗe yo Allah heddan en ɗe waɗana noon ɓesguji meɗen barke Sekana Amada Tidiani barke ceerno men e seerenɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Ousmane Thiam o wi so en tawinomo ɗo o wiyano sen tawinomo ɗo taw ko mawɓe ɓe jaati o wi ko weltortono e ko o haalanno eno o wayanno fof nanɗo gonga o wi sabu ruhuji ɗi tawna alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah jaɓanen Allah jaɓano en duwawuji ɗi mbiyaɓe cellani ha e ɗanniɓe ha e joom haajuji en kala yo Allah humtanen haajuji ɗi e barke ceerno men e seerenɓe muɗum radiallahu taala anhu o wi eɗen jetti Allah noon o wiyete karama o wi karama ko waliyaɓe kollirta ɗum o wi ko Allah ko waɗani ɓe feññina e maɓɓe karama noon enen no pirdeten ɗum ko kaalisaji kono noon karama meɗen enen Allah rokki en karama meɗen enen mo Allah rokki en o e seerenɓe men ɓe o wi koko jiiɗen Allah waɗani ɓe ko en jii ceerno hande ɗo duuɓi ɗi jettiɗo gila fuɗɗode ha hande en jii darde makko e diina he e ka ɗo korka dewe Allah baɗaɗe ɗe fof enen wasata tarduɗo kanko meeɗa tardude en jettiri ɗum Allah hay soko gotel hen tawaɗa a naftorte ɗum ko e gurdam maɗa saka noon tawaɗo fof saka tawaɗo ɗiɗi saka tawaɗo tati saka tawaɗo capantati yo Allah rokku en fandinde barke Sekana Amada Tidiani adi Allah ɓeyɗe mawɗo koɗɗo kala koɓe aduna he minen tawtoni julɓe fof kono ko roroɓe min galdino ko jeeya roroɓe yiɗa roroɓe noon roroɓe moɗon ko ceerno ƴetti jungo mum watti e juuɗe mon on jiyara min gari wiide on julmbo wuuri min toro Allah Allah juunata gurdam mon min ɓooya rewde e moɗon wonno ko on nafoore tagu Allah ngo fof ɗum woni laawol ngol allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ceerno yon jarama yo Allah windu baraji yo Allah yo moƴƴere yo Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen de meɗen Allah yo Allah rokku e wattude ni mbo wuuri ko nduɗen rawani ko Allah jaabima ɗum o wi kadi e mbattuni mbo wuuri
o wi duuyima tan heɗemgal ceerno ceerno duuyiɗo enen fof en duuyima ɗon yo Allah jaɓanen Dia Seydi Ujuuɓi en beltima no moƴƴi o wi jaafoɗon no moƴƴi jaafoɗon eyyi wayni jaafoɗen mbaɗen duwaw darde welani no feewi jarama Fatiha salatul Fatiha